godina, 2024. Mart. Odlučila sam da napišem svoju autobiografiju. A pošto ne znam tačno šta je definicija autobiografije, ja ću je nekako podijeliti u dva dijela. Napisat ću autografiju i autobiografiju. Ajde, neka to bude moja teorija. Jer ne znam tačno šta utiče na moju auto. A šta je biografija? Pa ću nekako to u dva dijela. Prvi dio znam ko sam, šta sam, rodila sam se i znam svoje ime. A drugi dio uvijek ga neko udara, uvijek ga neko nekud gura. Pa onda sjetim se da sam negdje naučila da je čovjek socijalno biće. Aha, pomirit ću se s tim. Da sam socijalno biće i moram i da budem. Zato što ne znam da budem drugačije, volim ljude, volim životinje, volim svijet, volim cvijet, sve volim. Pa kako je nemoguće da sve volim, ali eto, ja sam ja pa sve volim. Ne odjedanput, nego jedan dan volim cvijeće koje vidim, drugi dan volim čovjeka ili ženu kog sretnem, treći dan zapazim dijete koje mnogo volim, peti dan ne volim nikog jer me neko uvrijedio, neko me razočarao, pa me udarao, pa moju autobiografiju pomjerio nekom drugom pravcu. Pa ne znam tačno šta da vam kažem. Ali smirit ću moje misli, napravit ću im neku putanju, pa ipak da krenem da napišem moju autobiografiju. Rođena sam u nekoj državi koje nije bilo, jer je bila ratna godina 1942. Prošli milenijum. Nije lako živjeti u dva stoljeća, jer ih razdvaja neka granica između jednog i drugog stoljeća. Ali eto, rodila sam se 1942. Pa onda 3 godine finog života, mirno nešto kao, tamo je negdje rat. Pa onda tifus, pa jedva preživih. Majka molila Boga sa sklopljenim rukama dan noć da joj preživi. I uspjela je u tome. Koliko sam ja uspjela, ne znam. Bila sam mala, nisam znala. Ali danas znam kako sam uspjela. Jednostavno to je moja ta autografija. Bog mi dao šansu da živim i da dođem u novu državu. U Jugoslaviju. Iz Kraljevine pravac u rat, iz rata u Jugoslaviju, iz Jugoslavije opet neki rat u razvaljenu Jugoslaviju i to je jedan dio moje auto i biografije. A onda dođem u neku novu državu. Pa ne znam tačno koji je sistem, jer nisam imala vremena da ga proučavam. Odlučila sam čvrsto da ja budem ja i da radim ko što sam naučila. Da radim šta volim i da tako sve bude lijepo. A šta je to što volim? Sve što je rad. Šta god radi meni je fino, samo neka je nešto što neće neko reći da je nemoralno i da je nerad. Onda sam radila na farmi, čuvala djecu, radila na farmi, prala suđe. Bila čuvar čitave zgrade od 30-40 stanova. Pa sam onda opet radila u restoranu, pa sam onda čuvala staru baku, pa sam onda čuvala starog deku, pa još jedno, pa još jedno, pa još jedno. A zašto to sve? Dok je moj suprug bio živ, kojeg više nema već 8 godina skoro, bilo je sve divno. Koja god država, koja autobiografija, nije važno. Ali od kad njega nema, nisam više socijalno biće. Sad sam neko polusocijalno biće. Tražim ljubav, pa sam našla pola, jer one prave jedne nema. Otišla u nebo. A onda sam smislila da je dobro kad daješ od sebe onoga što je ostalo, da daješ od ljubavi onima koji je nemaju. A kako? Olakšavaš mu da bolje živi, posebno oni
koji ne znaju da misle, jer su previše mislili pa im taj sistem izgorio. I tu sam tek naučila mnogo. Naučila sam da li je čovjek socijalno biće, kako mu je u tom socijalnom društvu, šta radi, kud ide, šta misli. Pa čini mi se da ne misli ništa. U stvari da, povremeno uđe u neki proces divnih misli, pa se izgubi, pa luta, pa po noći lovi ribu mašući rukama u krevetu. Pa je li to biografija ili autobiografija? Neću dalje, staću ovdje, pa ću sad lijepo da opišem svoju autobiografiju, da napišem sebe onakvu kakva ja jesam. A kakva to jesam? Uvijek nasmijana, vesela, zato što mi je sve smiješno. Jako divno i sve smiješno, zato što vidim sve oko sebe sa dvije strane. To je ono što su pričali ljudi, sve ima dvije medalje. Stručnjaci, zapravo filozofi kažu dualitet. Stvarno jeste. Kad mi nešto nije fino, kad me nešto boli, kad nisam sretna, kad nisam zadovoljna, ja odmah pogledam život sa one druge strane medalje. I onda vidim da mi je ova prva zaista smiješna. I oprostite, moram da se nasmijem. Kad vidim nekoga ko je strašno ljut ili ko je bolestan, ja pogledam s one druge strane medalje. Onaj što je ljut, zamisli ga kakav bi bio kad bi bio veseo i meni smiješno. A onaj što je jadan, bolestan, budem sretna što nisam na njegovom mjestu, pa koliko god mogu od mojeg depoa ljubavi da mu pružim neku njegu, neku zaštitu, da mu život bude lakši. Onda je moj život kao izmišljen. I zato u 80 i nekoj godini živim bez lijekova, jer su mi lijekovi Bogom dani. I dragi Bože, hvala ti, ne do neba, jer ne vidim nebo, vidim samo ono što si ti stvorio, a to je sve.